Now bu sunga kizil now sen hi su mang thei ham ti thupi mang cha tunia hi che video hi hu kisi ma hi abortion now bu sunga kizil now sen kisu mang hi phat khat lai chun ase ham apa ham ta ki do na zong hi ana lo mizo se hin ase a hi tia hi ana koi na phat khat so ana me na hi a hin la tu line wa noi thu hil chon dan le lungyal chom chom a hung pien do apa na hin now bu a kizil now sen kho ha phalo su mang thei a hi tia pansat na nei loi ngai dan ne nei loi a hi lo wa zong le now bu sunga kizil now sen hi su mang thei a hi poi a si a hi tia pansat na nei loi zong hi tia kinil bautam ne a ta de hi tunin hi chi thumun hi politics a hi lo wa le education themzil na mun a hi lo wa le judiciary system thutan na mun ho chule church ho bung sunga dinga zong hi kinil bautam na khat thu pin apang da na hi chi thu dol he ta san sa ten he them lo a kho na zong hi a hi lo be ne he Iji thumun a hin abortion statistics ane veo hitin chule abortion hang pia do na ji zong he na sei hitin a chaina pen la athupi pen a ka gya Christian te ta san Jesu Christa ata san nei te la Bible thu hila ko na ta san na kibul phu nei te adinga he itilam dol he abortion he imu che theidu hamti he don bu na in nei deu kanomin he abortion statistics CNN news in kholchil na anei dungzu ya chun tu la tu a vanoi dinga gam khang to pen ta I had o USA gam sunga chun achi sa 2023 koma chun 1 million 1 crore ta bang hin abortion now bu akizil now sen hi asumang ove ative ne he hi che abortion 1 million hi gam sunga dinga record sang pen aloi khat hi in sukit zong la hi che abortion hi medical healthcare system het pi na noya ke bol hi ama chang wala gu thima lo la ai tha ha na ke bol hi zaw nai lo hi van noi gamzo se ngai dan a hi lo wala van noi gamzo se hi tabang dan hi itia sem ham ti hi ke phazo ke pun tin gam khat chu ga ta ke boloi au min gam bang khat chu all ta dan ke hlaning au min hi hechila hin I chen now in dan pi a hin I tabanga he tabang dan thu hi ke koyam ti zong hi he thiam angai jin a hi India ke vai po na dan dung zu ya thutan na sampan Supreme Court in achesa 1971 kuma chun medical termination of pregnancy act ti dan noya chun aji phabe phuma hi che abortion hi bol the hi tin thanei na zong hi anapinga le ne hi he thiam theina dinga hi chi dan hi mi zo se dei phat ei manu phat na bol the wang chu a hi pon aji phata lo le aki phal lo a hi ti zong hi he thiam deu ka dei sa in a hi he chi condition now san su mang theina aji phabe bho hi ana veo hi tin a hi lo wa le aji phabe bla min pha the khat chu ipiham te la naw vop lai anu chu hi chen naw vop je acha ta asa dam theina to kha athi na chan ge din mun athun thei dinga hala naw sen chu su mang the hi ti hi aji khat a hi lo wa zong le anu lungyal mental health ato kha the a hi lo wal anu lungyal dam theina ato kha the a hi a zong le naw sen chu su mang the hi tiang ai dan nei zong hi ana a hi lo wa zong la naw bu a kizal naw sen chu tibu kim lo a hi kha a zong le su mang theina tha nei na zong hi apin a hi ki do dia kulta kha chu India dan pin a phal wanga hi achunga kimin pha aji chom ho hi ho bung in zong a phal jing thei ham ti hi a hi chi thu dol he zo lam teng le hen all ta in don bu ki deu kha dei sai ne he abortion ke bol lo na ji phabep zong hi a umin hi chi zong hi he dewa dei sa a hi abortion ke bolo na ji hi athang pi aji phabep ma sei thei dinga khatna kigin lo pe ta naw vop a hi lowa le ke go na nei lowa pasal la nu mei ke timat na khom ji a ko na hi naw vop a hi le he tabang zum la za chat le khu na dingan kho he phalo naw bu sunga kizil naw sen ki su mang hi aha tam the in a hi he se nu pa ki ka kyo hello a ki cheng nai lo nu nga gol hang hin kho a zong hi atama tam a hi ni na nu mei chun naw awap je a ama chunga thi na chan ge dam theina ala theya hala naw chu su la the a hi tia hi mitam pin ngai da ne ya chu ki zong a bol zong a hi azola mai sei do ma bang oven hi chi dam theina ta sa dam theina anu hinna achan theina ding mun a hi a le India dan pi in zong hi je phal pi na pi hi in chu dia he le ta san cha te adinga zong hi tabang din mun ni a hi thea le hi chi aji pen hi a hi a le lungyal thu ta nei puma hi lawa le medical advice puma hi bol thei ding a hi ti hi ke ma ngai dan zong khat a hi
athum chan na hen naw bu sunga kizil naw sen kisu mang hi I ham ta naw sen chu ta sat ti bu kim lo a kizil kha ale mi abang kha chun hi chi cha sin ding gel na a chu da thei lo je a hi asumang loi jong a hi heta bang dan hi zong le Christian te a hi lo la ta san cha te adanga bailam ta bol thei a hi ti hi koima in asai ngam be se pon he ali chan na I ham ta naw sen kizil lai chu naw bu sunga a haina hu atana a hingta lo a hi ale alo theilo wa chu naw sen chu su hla ngai a hi nga chan na hlang pe India gam sunga he naw sen naw bu akizil ki sumang hi aji pi pen ta khat hi gender a hi lo ale pasal nume ka deil han na zi zong he a hin o me na he India sunga hin wa na la naw bu sunga kizil naw sen ki sumang atam na zi hi chi naw bu akizil naw sen chu nume a hi kha ale nume dei lo na zi a hi mitam pi in abort abol jong he atamin he ji je han tu lai ta in doctor a hi lawal hospital muna hin koima in gender he reveal abol nom ta po in jukit jong la dan in jong aphal lo a hi ta na he hi medical problem zi a hi su mang the a hi in hila adang kalwala hin ti bukim lo a hi zi nume a hi zi a ki sumang a hi lawala zon le ki ja ki sumang ho he pathian do na hi ti hi ke ma ta lungyal le ngai dan la dan kha jong a hi in he che hi mitam pi ngai dan jong hi ding in kata asen adin ta san cha te pathian thu hildi ta pam te adinga jong he alo theilowa ta sa thina le hin ke ka a hi a anu adinga jong he danger a hi kha alawang chun alo theilowa pathian in ai pe um him te chi na mang cha a hi medical advice puma hi bol thei bol mo a hi ti cha ai man decision la ngai a hi achuti lowa le thildang je demo je a hi lowa le kigin lo pe je nume a hi je chu boljing the a hi lawang chu pathian do na a hi ti hi ka ga sei do nom a him a hi le a chainan abortion hi now sen anu oisunga kizil lai kho ha phalo kha chu I chan ge ya hi abortion ki bola le pathian do na hi ke chon ham ti ba jong hi he them te angai jin a hi now bu sunga kizil lai now sen ki su mang he thang phong ta pathian thunei na le pathian thanei na do na hi it's a direct challenge to God's authority katinomi na he Genesis bung kha chang som ni le sagi na lam chun iwat na hi le now bu akizil now sen chu pathianin thupi ta le lo pi ta ase ma hi ni kho khat apa na chu thakol hasom ge chu pathianin ama lim le mel pu ase ma mi him khana ase ma hin athupi ne pathin lim le mel a kengam he ya chu nang le ke dei mai nang le ke ki gin lo zi mai ya chu mo su mang jing thei hi lo aji je pathianin aji ne ya ase ma hi Exodus bung som ni chang som le thum na azong chun chu ke jong le Deuteronomy bung som nga chang som le se gi na azong chun pathian thu pe cho tol na tha lo ding a hi ati na hi he che abort ke bol he kho ha phalo innocent baby a hi lawal innocent person khat murder ke bol a hi is in he che tol tha ke bang ye la he ja chu mon nei lo mi hin kho khat ki sumang ta phat chu pathian do na hi in pathian lim la mel iza bol lo na hi athu nei na I chaw na jong a hi in pathian in achung thu atan ding a hi ta bang thil bol ho chu probab bung gop chang som na gop som na ko na sunga chun themon nei lo chunga khutla hi pathin a thet chule ama adya ki da umta hi ati na he heta bang abort ke bol jong he abortion jong he pathin ada thet umta khat minu mi pa khane a bol kha a le hi chu mona nei lo themon nei lo khat chunga a khut a tha hi ti hi bailam ta he the he probab bung som thum la kha chang ge sunga jong chun pathin thu in ta lalte pan pi beite a hlasam te pon hovin ati ne he fighting against abortion is fighting against injustice katinomi ne he we are fighting for justice na ta lalte le themon nei lo te a ki sei am ho adinga ke pan hu thei lo te a ki sei thei lo te adinga chu ai ho in hi che abortion hi apha poita e sei teng ole pathin thuta pathin thudi chu ipon do naw jong a hi katinomi ne he hita bang pathian thu sa pal ke a adi lo ta to tha ro cha pathianin achung wa go na pe dinga jong he pathit ke tip na he ti hi su mel lo deu hi ke tip na luya Exodus bung som ni le kha chang som ni le ni som ni le nga sung chi ba na he le now vop line me so I ham ta aji pa ham ai lo mi dang kha nen a khut a la kha ta azong le thi na chan ge a thu nei na hi achung thu tan the na jong he pathin na thu nei na api hi chan ge pathin in human life value a bol hi in mi pi thing khat han lang
now bu sunga kizil lai now sen he jang le pathina dinga thu pi ta pathina dinga man lu ta hi ti pa hi isai do no mu he zo pathin lim le mela ki se mi hem ta phat chu za bol na pe a chuke jang la a hi ding banga chum hem khana sin do thei te ngai hi ti hi pathin thu a kun ai ki hello hi in angaya anaja pha chan zo se pathinin athu ai ho lim pi ket u han lang malama thagaw le ta sain kho azong dam thein anei pi hute ti hi ke ba dei sa na hi